Kaying Kashari Special Judge Pokso Hanot Garo Hills District kalarai penrem ya wei ubriu bakerteng umikseng bi marak nakasnong daram te kalang da kebaset patok shisnem kenthe na marka jingdon keti hakabapet tu ya kawei kena kenthe kat bakadang sum. Ya umikseng lapan ngat hapok ke kendon an 354C jong ka Indian Penal Code. Kani ke jingja kadai ke balajia ha ke arpun riu tarik nok pra arjar kat kendai ha ke por kumba sau beje janmiet ha ke ba unia ubriu ubala syak ke nok don keti ulalej ban pet tu ia ketika kena kentei kat bakadang sum. Hadin ke jingtian bishar ke yingka syari kalapan benaya kani ke rai penrem persya ya umikseng ha ke kat lai tarik jeliu arhajar arpusan haringkat ke kunasyi hajar tengka. Ya kini kejing toket la penlong da ka WPS byline sangma sub inspector kabala IT ya ka chat sheet persya ya uni ubala syak keno haringkat kisah-kisah tar ki wabiang. Ka jing bishar kalapan scam ya kejing don keti jong unong syak keno palat ya kejing artatien kabala banlong.